iyasimoshela like iyasimoshela la sizamela khona ukuthi sakhela abantwana bethu bamoshile na umuzi umoshakele la kumanje akekho ozosi-attenda abasi-attend nokuthi abantwana bayolala kuphi namuhla asazi akekho si-attendayo sibhlungu shem ngemayini nonroneta ngamaini ukho voblastiwa zuluthiri uduanga khola kapa yowa mazengo owa mbete unganda ende mvura ndiko ibona ke mvura ikubuyi ende ndikale richikodira ngamaini awona zwino nakhota awona zwino vakhota zwone rikhozama nga ndela zote mara awona zwino nakhota zwone mazenge anga nda okwashekana dzi TV zokwashekana tuzothe zwinga nda ndikhomlo ni thuzi please mai ayiphela sasa ini petition ipetition asiyazi ukuthi iphelele DMR lokwathi DMR mara ayicaci sithi namhlanje kufike ekugcineni namhlanje sikhathele phansi ngemayini phansi ngemayini phansi it's not even 500 meters laba blasta khona it's not even 500 meters simela yonke into eyenzakala lapha siyayibona izindlu zethu zicrackile ubathe upesha ngapha kuvela ngapha nakupesha ngapha kuvela ngapha manje sobalekelaphi sinamasayinasi abantwana bonke endlini banamasayinasi mina namasayinasi asitholi imali even ne-medication sizibona ukuthi nasebenza senze next nabo bonke abantu abahamba basebenza lapha bayayithola imali thina siyithola ukuthi sikhona ukuthenga ama-medication ukuthi khona ukuthi sizipilisi mara ngapha siyamoshakalela ngamoshakalela amabhodo la amabhodo adurayo tot namhlanje zakhe babuye bazowathenga sikhathelwe imali sikhathele sihlukumeze enough kumanje angazi nokuthi ngiyolala kuphi indlu manje njengoba kuso indlu la ibhokokile phezulu ama-tiles konke isilini kwele ngaphakathi ukuthi ngiyolalaphi namhlanje angazi ene na imvula iyana iliwe dala kuthini ekhaya kwawe isilingi umntana sekhaya waba nenkinga yesifuba uyolala eCosmos kwawanesilini kwaphuka amafasitela umama mosiripherela zonke lezo zinto kwakhireka nendlu ne